Isosiyete yo mu Bwongereza yagerageje gusobanura urutonde rw'ibihugu bifite ubwenge cyangwa bifite abanyabwenge benshi kurusha ibindi ku isi kugira ngo ibigereho yashingiye gusa ku bipimo bya siyansi. Ikaze. Iyi sosiyete yitwa Future Cloud yazirikanye ibintu bitatu nk'uko byatangajwe na CNN News. Umubare w'ibihembo byitiriwe Nobel byatwawe, impuzandengo y'ubwenge IQ, imyaka y'abaturage hagendewe ku makuru ya 2012, n'urwego rw'amashuri rw'abanyeshuri, amakuru ya 2015. Muri uyu mukino bigaragara ko ukemangwa cyane. Ubuyapani buza imbere ku isi, imbere y'Ubusuwisi ndetse n'Ubushinwa. Amerika nubwo ikiza imbere mu gutwara ibihembo byinshi byitiriwe Nobel, yananiwe kuza ku mwanya wa mbere. Ububiligi buza ku mwanya wa 7 inyuma y'Ubuholandi bwa 5, ariko imbere y'Ubwongereza bwa 8 ndetse bwanikira Ubudage buza ku mwanya wa 12 n'Ubufaransa buri ku mwanya wa 24. Twihuse tukaba tugiye kubagezaho urutonde rw'ibihugu yewe nuko bigiye bikurikirana. Ku mwanya wa mbere turasanga Ubuyapani, ni mu gihe ku mwanya wa 2 turasanga Switzerland, ku mwanya wa 3 turasanga Ubushinwa, ku mwanya wa 4 turasanga US, ku mwanya wa 5 turasanga Netherlands, ku mwanya wa 6 turasanga Russia, ni mu gihe ku mwanya wa 7 turasanga Belgium, ku mwanya wa 8 turasanga UK, ku mwanya wa 9 turasanga Canada, ku mwanya wa 10 turasanga South Korea, ku mwanya wa 11 turasanga Hong Kong, ku mwanya wa 12 turasanga Germany, ku mwanya wa 13 turasanga Taiwan, ku mwanya wa 14 turasanga Australia, ku mwanya wa 15 turasanga Finland, 16 Hungary, 17 turasanga Denmark, ku mwanya wa 18 turasanga Australia, ku mwanya wa 19 turasanga Norway, ku mwanya wa 20 turasanga Sweden, ni mu gihe 21 turasanga Pologne, ku mwanya wa 22 turasange Israel, ku mwanya wa 23 turasange Czech Republic, ku mwanya wa 24 nk'uko twe twabigarutseho turasanga Ubufaransa, ku mwanya wa 25 turasanga Singapore. Umuntu akwibaza ati ibihugu byo muri Afurika birihe ko bitari kugaragaramo cyane usibye Israel? Hasta la vista.